Hello, welcome back to our channel. Hey pakwang to family channel ni avo inia chuan meatballs kan siamang Bawngsa kezi khat kan manga Bawngsa gram zani somnga artui lian pum khat parmesan cheese hi 1/4 cup kan mangdo ni no hi breadcrumbs nia tiang hi kan manga no khat chuan purun var kan mang bokang sesame oil hi kan mang bokanga 2 tablespoon chuan chi altok turang black pepper hi kan mang bok don ni bom nute chuan so hlim 100 ml kan la nga breadcrumbs ball akan da chunga hian kan lenga kan lo chia puam don ani frozen dhania chansa vek no chan ve kan tel bokang food processor a hian kan sa kha kan da a purun var pum khat khe sa len khan kan her som don ni hei hi kan sa her som sa chuni ta a bong nu te sa 100 ml la kan breadcrumbs cha pom kha hei hi nya sa khan kan polanga kan her le don ni hei hi hemi step hi good point ati theya bong nu te aya khan tuilum po man the sesame oil fian ni kan tel lenga black pepper fian khat chuan kan pulse ringot to don ni hei hi kan sa chopol khania bola he kan swak chokanga in chopol tha tok kan ti lo chuan kan kutin kan met le don ni chuan kuta khan tui kan ti hu ma sa a sa kan shwal mum don kan kuta bet lo nan parchment paper che ya ka pha a chunga ka da nga ti han ka ti bia zelanga ka kan tok tur ang zat ka siam phatanga vainia hian chona bang jong chu ka da tha don ni atop lama da that dan karon tilang bok dona top thleng min lo thlir sak don nia ei kan tinunga tel kha kan chuanga alo sa to a tuna hian asat nuwa hian mei kha medium low heat ka tinyama chuan ka meatballs kan tu kha pakhate tin ka thla ka bial kha alo soi de ani chuan ka kut ti hian ka thinga ka kut chunga khan ka da alo mum le a kan chok chak zawanga chuan kan sa kha hetiang rong up dum lampang deuh alo ni khan kan thur chhuak don ni kan thur chhuak na tur plate chunga khan paper towel kha kan da lenga tel lo hi phul turin tiang hian adang poi kan kang vek don ni tiang top po hian a ei thei to a atui em em ani no pang phei chuan hi ti hian an du le zwala a chung hi kan en chinanga hi kan muang hian a min tha a atui don em ani tuna chuan a sauce kan siam liang purun sen pum khat kha kan her deuh soka chuan tomato pum ni kan zai phela kan her koi hlar don ani tomato ve thung hi chu chuan a sauce tur kan siamang tiang ho mang hian kan bungrua ho chu kan man le tur ho bol lo chu heng ho hi nya purun sen pum khat kha nya tomato pum ni her koi light soybean sauce hi tablespoon ni kan telang ginger garlic paste hi 1 tablespoon nyanga coriander hi 1 teaspoon chuan mixed herbs hi 1 teaspoon kan telanga tomato sauce hi 1 tablespoon purun sen kha lo sen lo deuh thleng khan kan kang phata purun var le so thing kan thla ka tomato paste le tomato sauce chuan mixed herbs coriander powder le light soya sauce kan thla ka me kha kan tinyama kan udel char nga chuan tuiso 50 ml kan leibok don ani kan chokanga kan so tir deuh boranga me nyama chuan kan meatballs kha kan thlak lenga thatak ka chopal turin kan chok lenga muang chang le uluk takin tui kan pol le don ani 100 ml chuan minute somthum kan chinanga me nyama kan ur char don ni tuna han minute somthum lo ni le to a hi kan meatballs tomato sauce ne na siam chu ani plate kan da anga kan en chinang